Pamirsa bilangan pasien COVID-19 sane padem ring Bali mawawa petang diri anutin data 4 Oktober. Data Dinas Kesehatan Provinsi Bali nguningayang maka 44 pasien sane padem mayuse 55 kantos pitung dase warse mawit saking Denpasar, Gianyar, Karangasem, Miwah Badung. Pasien padem saking Denpasar wantah anak istri mayuse 56 warse. Pasien ngerancing ke RSUD Wangaya dawak 3 dase September kali dase, miwah kejantenang padem tanggal 3 Oktober kali dase. Komorbidnya nih nenten kauningin. Pasien kaping kali anak lanang mayuse 55 warse saking Gianyar. Pasien padem dawak kali Oktober warse kali dase, kauningin madue komorbid tumor paru. Pasien kerawat ring rumah sakit ngawit 4 likur September kali dase. Pasien kaping 3 saking Karangasem lanang mayuse pitung dase warse. Pasien ngeranjing ke RSUP Sanglah dawag 15 September lintang. Pasien sane medue komorbid gagal ginjal puniki padem dawag 4 Oktober kali dase. Pasien kaping 4 istri mayuse 6 dase kutus warse saking Badung. Pasien kerawat ring RSUD Mangusade ngawit 3 dase September tur kejantenang padem tanggal 4 Oktober kali dase. Pasien madue komorbid riwayat paru. Rindra Devita, Bali Pos, Nguningayang.